moj komentar je jednostavno, mislim da danas nismo igrali kako znamo i umemo, ali opet to i dalje je sve u našim rukama. Imali smo taj bod prednosti u ulaskom u play-off, tako da i dalje je sve u našim rukama. Pobedom u Bitoli mi smo šampioni, trenutno mi se osjećamo i dalje kao šampioni i osjećamo se sve dok tako i bude. I nadam se da ćemo odigrati mnogo bolji meč u Bitoli, daleko je taj meč naravno, ali pre toga imamo i dug put da pobedimo sve ostale protivnike u play-offu. Čestitao bi protivniku na pobedi, ali kažem opet, mislim da danas mi nismo bili pravi, jednostavno to je presudilo. Да, постојано беше во предност противникот, некако не можеше да стигне Вардар таа разлика од 2-3 па и 4 гола по таа. Каде беше проблемот? Analizirat ćemo sve, pa ćemo vidjeti, teško je reći kada igraš utakmicu gde su bili problemi. Posle analize ćemo vidjeti gde su problemi, potrudit ćemo se da te probleme popravimo i opet kažem da ćemo sve od sebe da pobedimo u Bitoli i da tamo slavimo titul.